Tibiyag. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. No di mo kayat ti mauyaw, san kamet nga rod nga aguy-uyaw. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Anya, mapan ka ijay ili akas tati kawas mo? Ne, apay aya. Anya ti madi iti suot ko. Sukatam day ta t-shirt mo. Nagado ti t-shirt mo ijay aginat gatang ko. Day takit din nagdaan ti kay-kayat mo nga usaran. Unay kitin ni bakit kun aya. Komportable ak nga rod iti daytoy a t-shirt ko. Tadang iti ginatgatang mo, babasitan. Tamo mat, limok maga. Ingka sukatan. Anya langan nga iti ibagadag iti kaaruba, no makita daday ta suot mo. Panunutam tumat ngamin, ti ibaga ti sa balay. Uyawin da ka. Apay, kayat mo, ti mo uyaw. Day takot ti aramid mo, bakit? Isu amabutang ka amauyaw. Nauyaw ka ngamin unay. Sikapay lang ti makipalengke inton bigat tamakimiting ak ija eskwilaan da junior. Ay, win gaya man niya. At da gayang PTE meeting inton bigat. Win nga rod, naskan nga umatendarak. Sige, ilistam nga rod ang dagiti gatangak inton bigat. Win, itad ko kan ka inton madamdama. Kan di mo lipatan je basket, wano eko bag apang ikabilam ka dagiti gatangam taimbawal dan ijay palengke ti plastik. Ay, wan. Isuti may dain waragawag itay. Wan. Dakkel jay basket nakasabit ijay kusina. Di mo liplipatan day jay lakay. Wano, eko bag, ti alam. Asukar, check. Asin, check. Bawang, check. Anya pa yung nga tijak nagatang. Sibuyas. Okay, sibuyas. Ne, pari nandeng. Nakipalpalingki ka na. Ay, wan, Mari Wilma. Baunak ni kumarem. Nagdakkel pa hiday tabaskit mo. Wan, isuti nang ikarga kadagi tigilat gatang kau. Apay Mare, anya ti nakakatkatawa. Saan abagay iti lalakay, iti makipalingkay? Saan ayamat? Ad-addan asaan abagay iti lalakay, iti agawit iti kasta kadakkel baskay. Jak amwa ka babain gayam itan kada kami alalaki ti agawit iti basket. Kan gumatang ka man mo't iti chinilas mo. Abot mo't day tagdua a chinilas mo. Ayuin gaya man niya. Away, tumagasak dita paggatangan iti chinilas Mare. Tapno dinak uyawain. Nay, si kamot day tamasabat ko, Brenda. Nakitsinda ka? Wan, manang Wilma. Ay na, imay ka dito'y palingkay, akas tati kawas mo. Rut-rut matakawas mo. Anya po ma? Di ka mabaeng? Awan ka pa ina. Tawan da ko singar aramido. Sige, tayo na pa'y gumatang itibangos asidaan mi. Tagsigangak. Sige, ikakan. Na? Ay, talaga nga uyang ni Manang Wilma. Kunang batlan ng asino, abaknang. Rot-rot, ikawas ko. Ngam sa anak akas kankwana nga uyaw. Sa anak komportable iti t-shirt nga intad mo kanyak. Nakililit. Ay, madlaw pa dito dakkalat yan ko. Nay, agreklamo ka kitneng. Kano bagay mo day ta-fitted. Di ka man. Amok akinat katawaan dagdag iti nakakita kanya kay Jailay. Asino, tinangkat katawakan ka, ha? Basta, aduda. Kung naktumat ngamin kan ka, nga isuot ko no anya ti komportable kanyak. Uyawanda ka nga road. Si kalaang mo tinauyaw dito lugar tayo. Ay, agtal na ka man dita. Tila uyawam. Day talaagoy uyaw ti araramidam. Si ka tinapili at PTA president? I won.
Siyak mo timbutos dagiti parents. Kabaalam ti agbalin a PTA president? Ay kat sursurwak mare. Ay sus, narigat ti agbalin a PTA president. Masapul analaing ka. Kayat mo asawan. Sa anak analaing. Ay namaray amamukan, ta nagka-eskwelaan ta iti grade 1 ta, aging ga iti grade 6. Kat puro 75 ti kadwan agradom iday. Ay, sobra kamot nga aguyaw, maray. Ay sus maray, marigatan ka. Saan abasta-basta ti agbalin a PTA president? Ibagakan ka, masapul anangato ti IQ. Linaingan aya. Depende mo't iti diskarte day ta, maray. Tauray man no sikat ti addaan iti kangatuan iti IQ, numadimot ti ugalim, ay, awan lapta. Naa, tanagsao dyan na lang. Sige mga road, 4 times 4. Kita man no nalaing ka. Ay, mano nga agpaiso. 4 times 4. Na, kuna man no nalaing ka. 4 times 4 equals 16. Naglaka lang, agbilang ka pa lang. Ay, unay kalagit din aya, maray. Daytoy man nga raw. Spelling man ti Mississippi. Mississippi. Kwa. Ay, sus! Naglaka, panunutan pa lang. Inakman lagluton. Ay, sus, maray! Marigatan kang agbalin a PTA president. Nababangamin ti IQ. Makapasurong, makaparod, makapahigh blood. Ay, agtal na ka man dita. Madama kang agbasbasa iti newspaper. Diyak makakonsentrate. Dumayamudum ka. Marurudak na road. Numarurod ka, rumwar ka. Agbasbasa ka, kunam. Katuan. Makita mat. Magayam ti agbasa. Ay unay kan bakit? Dayta katimadikan ka. Tapanag kunam si kalaang tinalaeng. Siya kumatirumbeng agbalin a PTA president iti eskwelaan. Ngamday jakit din awinay ti pinili dagiti parents. Ipapilit mo agbalin ka a PTA president? Kat saan ka matanapan na kimiting? Awan ka ijay, kasano kumapilienda ka? Kasano, di da ngamin imbagang agpili da iti agbalin a PTA president. No imbagada kuma, o dinapanak adagos. Day tapay ti maysa. Ti PTA president, always present. No kasta nga da meeting. Siga, uray numamin ano da kaasuratan. Saan mo akayat ti mapan? Ita, makapungtot ka. Ta saan asika tinapili a PTA president? Oho, anya ngay mati amuday di awini. Apay kumaatagibas sitam ti kabaalan na. Una, taamok nga adayo analalaingak ng iso. No adayo analalaing ka, apay nga rod aday talagoy uyaw ti aramidam. Kayat mo ti maturog dito'y salas inton rabi kayat now. Day takot ti madi nga ugalim. Day to'y tilaglagay pa ma. No saan mo akayat ti mauyaw? Saan ka mat nga rod nga agoy uyaw? Rumwarak manlangan. Si kagayam ita ti PTA president iti eskwelaan, bakit? Wan lakay, siyak mo't ti pinili dagiti parents. Kasano asaan da kapilyan kat perfect attendance ka no kasta nga da paayab da meeting. Ay katrumbang laeng Tunggal adda activity dagiti parents, adda kalatta. Wan ta nakababain mo't no sa anak amapan. Sana kas kadagiti daduma naganak dita, aman manuda makimiting. Jakla kayat ja imbagan ni Wilma. Asaan kano arumbeng nga agbalinak a PTA president? Patpat yung tumat na dya tao. Ket no idi nasabat ko iti palingke. Permit ti pananguyaw na kanyak. Inuyaw na ka? Wen, saan ko kano abagay ti agawit iti basket? Kan abot pa'y kano ti chinilas kaw. Ay,
Kita man lang agpaiso ti ugali day jay Amari Wilma. Isu aging matang ako na, iti chinilas ko adi na oras. Gusto mo't kit di taging matang kan iti tsinelas mo. Ay, nungay nga ta, tadamot manguyaw kan kwa na. Huwin nga, Rod. At damat kumamakaiturid, manguyaw kan kwa na. Takitahin tayo man, wanya ti aramidan na. Si bugak man dagiti masetas ko. Taamangan no makita ni Wilma. Kat uyawin nanto into lumabas diti paraangan me. Kumari Winnie! Ay! Sino dahi ito nakapudpudaw? Ila! Nakapimpintas mo mas asidang. Na, baklan samay. Ay! Ha? Ricky! Pare Ricky! Sika ka didaytan? Ay, anya mo Riki. Rika itan tinagan ko. Anya? Nagbalin kan Rika? Ay na, nagapwa kay Thailand. Napanak nagpapintas. Aya! Isumot lagayam anak kapudpudaw kan nakasiksiksikan. Ay na, nagbasit mo't tanday ta sikat mo. Basbasit ngam ti sikat ko. Ay na, umunagtakit din di tabalay yun. Tapno makabagi storya ta analain. Ay, west ko kaya ti mainitan. O sige. Ay na, Rika. Talaga asaan ka anabigbig. Saan ka mo't akasta ide? Ket, manungay mo't ngamin atawan kuhan iji abroad. Nasurok sa mat alima atawan mon ijay. Nagtrabaho ak pa iji parlor iji Hong Kong anya. Ay na, jakla impagarup nga agawid kan agbaliw tilangam. Ay girl, ayan nan nga iji gayem mo analay nga aguyaw idi. Ay, si Bibiyag pay? Ni Kumari Wilma? Ay na, adapay ay sa bali analaing nga aguyaw dito yung lugar tayo. Kat no isulaang mo? Ay kat, ada ija balayda. Kitaam nakatanaw manen iti ayan titawa da. Ha? Takada lumabas iti balayda, uyawon na. Ay na, isulat tagaya mo ti aramid na niya. Wen apay, inuy uyaw na kamat ide. Ay, grabe To the max, ti pananguyaw na kanyak ididay dya ababaita. Ay, anya ngay ti inuyaw na kan ka. Kat, ti kulor ko kanu bardangi sita kanuunay, ajak bagay ti agbalin abaklita. Kat, pimu daw kamat itan. Ipakitakan kuan api mo daw akon. Padasak man met ti aguyaw ita. Uyawam ni Wilma. Uyawak met ata inuy-uyaw nak idi. Ipariknak met kan kuan na no kasakit ti mauyaw. O sige mare, mapanakon. Ay, sa dinong ay ti papanam. Agrampaak di tasangwanan ti balayda. Ipakitak man ti kinapintas ko. Kan uyawak man mo. Lakay! Umay ka dito'y! Darasam! Adamor uram. Uram mo't asasaw. Oy, kita dagi magmag na anak abistida. Wow! Nagsiksi na magna. Ay na, talaga asiksi. Ay na. Na? Ay. Tauray lati malyaw. Nangagnan samit ti panang paswit mo kankwana. Ay na, nagpintasan bagat. Awan mo ti amok akas ta kapintas dito lugar tayo. Naggapunsamot di tabalay dawin eh. Amangan ukabsat ni Winnie dayta. Kabsat na. Kasano kumamit ang maadaan iti kasta kapudaw kan kapintas akabsat ni Winnie. Kat naglaad mat na di babae. Rugyam man ti aguyaw. Na, tairan-rantanan samit ti lumabas dito'y balay. Nay, bakit? Agpat-patsarming samat kanyak. Anay ko, tilapayag ko bakit? Igbatamot na. Anay ko, nagsakit. Oh, pare,
Asino ti tantanawan? Jay man nagpintas kang nagpudaw at checks, alimabas itay dito'y balay. Barang lumabas manen. Jay ka di nakabistida iti atid dog, nga orela itay tayap ti angin ti bestida na. Wen, jay sabong-sabungan ti bestida na. Apay, di mo mabigbig no asino day jay. Saan na, pare? Apay, amamom? Ket no ni Ricky day jay. Ni Ricky? Jay mekaniko ide? Wen, sinukatan ng tinagan na ita, nagbalinan na Rika. Kat mo permitingisit na ide. Nagngir-ngir ako tibuk na. Ita, sa balain. Ay, ni Ricky matgayam. Sabay padpadaanak. Baklamat gayam, jay luko. Maray, apay, asino jay babae ang nakabistida? Ako namlano asino alumabas-labas ijay balay me? Ay, nakitam ni Rika, Mare. Rika, sa dino ti balay dayta, tamapan ko man ipungot-pungot. Ne, apay, inan ano na kaaya? Iranranta na ti lumabas ijay balay me, tapat pacharmingan na nila kay ko. Oh, ne, adayta, sumunga din ni Rika. Ay na, sabali man ang tibistida na. Sabong-sabungan ang nalabaga. Ay, una yan ang nagpudaw ni Rika. Makangag ka ita kanya. Hala! Good morning, Kumari Winnie. Ay, good morning, Rika. Ne, apay ngay, isulaang matikinablaawam. Ay na! Saan ka akaraman iti kadlaw ko? Nakauyaw kan tumit? Saan ka apod no a babae? Di na akong mabigbig. Ay! Kumari Winnie! Yam amunak man. Wan, Maririka. Mari Wilma, iso ni Pari Ricky. Ricky, idi ko na, tapno nalawag. Wan. Ha? Ni Ricky, anak ngir-ngir-ngir asirani ko? Si kadaytan? Ay, makitam dayta nga ugalim. Kimarkaron sapay ket ipanaguy-uyaw mo itan. Ay, awan ngamin ti makaiturad amang dilaw iti kasta nga ugali na Maririka. Pues, ada akon. Siyak ni Ricky, ngemrika itan. Ti kapipintasan a balasang agbibiyag ita dito'y lugar tayo. Sana pa yan alpas. Bayam nga agsawak pay. Ado pa'y tituloy ti ibaga. Iso ka na pimuskol, di tanangisit abibig mo, tanakaw-uyaw ka. Anya? Naglaing ka nga aguyaw. Saan kamit nga rod anapintas? We! Ay, uston. Ay, agsanitan. Hay! Kasta akmat idi inuy-uyaw na. Urayak na nagrong-rong nga ab. Jack pa'y nakaturturog idi ah. Idarong ka! Di ka garom. Ipabarangay ka! Okay. Ay na, amumati ka aduan ti ugali. Sige ah. Agi pa barangay ka. Ibarangay na. Tauyawan ka di sangwanan ni Kapitan. Oh. Lokoy! Agsangsangit ak lang arudan, di nakpayla talyawan. Madamaak nga ron nga agsilsil paun. Inuyaw nak ni Ricky. Nakita nga rod. Anabayag kayo ang nagsasarita, di taigid ti kalsada kadawin eh. Anya ti nagsasaritaan nyo. Tapay ang nagawit ka nga agsangsangit. Inuyaw nak nga road. Day takit. Nauyaw kan tumot nga main. Ibagam man ti pudno kanyak ita. Anya apod no? Pudno aya na puskol kung nangisit dagiti bibig ko. Kita anak man no. Katuan mat. Nagpuskula talaga day tabibig mo. May sakamat nguyaw. No saan mo akayat ti mauyaw? Saan ka mat ngarod nga agoy-uyaw? Kunak manan kan ka. Oh, anya ngay? Nasakit ti mauyaw? Agdarumak! Agdarom! Kastala ti biyag, bakit? Agpanunot ka iti nasaya at nga ibagam iti pada matao. Tapno nasaya at tumat, ti ibagadakan ka.
Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. No di mo kayat ti mauyaw, san kamet ngarod nga aguy uyaw. Tampok ditoy programa tayo. Gas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimot direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot ka na kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Gas talatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.